Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, alena tumat-tumat lebihkan Bapak Camat Kecamatan Amali atau yang mewakili beliau. Kita doakan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dan itu Bapak Imam diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, alena tumat-tumat lebihkan Bapak Kapolsek Kecamatan Amali yang sempat hadir. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, Bapak dan Ramil Kecamatan Amali beserta anggota. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, pengurus Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Amali yang sempat hadir. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, Bapak Sekdes Desa mohon maaf, yang kami hormati dan yang kami muliakan, Bapak Sekdes Desa Waiputang yang sempat hadir. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, seluruh para alim ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus kepada saudara saya sekaligus guru saya, ya, sama-sama penyuluh agama Islam. Beliau berada di Kecamatan Amali. Alhamdulillah beberapa hari yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, seluruh ibu-ibu majelis taklim yang sempat hadir pada hari ini. Tapi yang mana orangnya? Ada yang datang? Dan ada, alhamdulillah. Kuitai masya Allah, cantik-cantik mana? Ya. Majelis taklim itu merupakan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, majelis taklim puang memiliki kelebihan. Yang pertama, macam mengaji. Yang kedua, macam Thomas salawat. Napa ni si tungan-tungan na yaitu majelis taklime di nabuji magosi. Betul? Betul tidak? Aku angka ibu-ibu majelis taklim magosi pada kitabnya itu majelis taklim. Dito nabuji majelis taklime majoge narikong kabuti. Betul tidak? Alhamdulillah. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, seluruh para alim ulama, seluruh tokoh-tokoh agama, bahkan seluruh jamaah yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Degaga masarositina jana atte kalila riolo ala birata maneng sangadinna rioranno makuto faro asukuru katandegang karisisi rajanna pungala ta'ala namukari dalanna ya assuma baraka ya alhamdulillah kita bersama-sama
menghadiri masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah barakatna peringatan Maulid yang kita laksanakan pada hari ini insyaallah napa tulungi pamasina pung Allah Ta'ala dan nia barakatna ridalenna kampunta. Amin ya rabbal. Apa yang kita bawa hari ini tiwi kimale mudah-mudahan iro anu di tiwi insyaallah mencaji papasagena dan lita. Amin ya rabbal. Aku witai ibu-ibu samanna wita cakar dumanan nih. Ibu deto patomatin ro CDP. Ya, nasabak memas hitungan-hitungan na iya waktu tinro kuang. Dan alhamdulillah tadi saya berangkat dari Kecamatan Cina, tepatnya di Bone Selatan. Saya berangkat mulai jam 10. Kemudian setelah itu saya singgah sholat Jumat sekaligus khutbah Jumat di Masjid Baitur Rahmah Tacipi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Masya Allah. Sinina toma-toma labikin dan niat surah malabikin ke hadir. Insyaallah Pak Ustaz tidak panjang lebar. Dito na malampik ceramah Pak Ustaz. Namun dicedek yang penting mak barakatmu. Betul tidak? Iya, nomor sedi magi dek na malampik nasabak malupu Pak Ustaz. Iya, lebih baik terus terang daripada mandrasah rasa. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi nasabak dito na may takama bicara wilawi dito mo to malabika na niya surah malabika narikumatu macarama Pak Ustaz usahakan ajak na to macarita. Nasabak iga na kira-kira melo yang kalinga. Iya sibuk mak bicara, ini sibuk to macarita. Ya, jadi nigi matu matangang ni Pak Ustaz macarama nasi buto macarita welo duangi mudah-mudahan di gagatawa na talo. Ibu bisa tidak magosip, bisa tidak bicara. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nasabak memas hitung-hitungan na kuang ia tu tojok ke mamaulu talun rupa. Nomor sedi angka tojok ka mamaulu, angka tojok ka mamaulu angka tojok ka malulu. Ini beda. Nomor sedi jok ka mamaulu, artinya jok keri masih jie betul-betul mero ipatalle papujin na lauri nabita. Neng kalinga sejarah na nabita sallallahu alaihi wasallam irampe sarekwam mangi na palai ampe-ampe malabi na nabita warding na posipa ampe-ampe malabi na nabita. Tapi ang katojok ka mamauli jok kami mamulu-mulu. Batuan na ada begitu sampai di masjid na padecengi tudangan na sanre di masjid. Begitu menri pacaramai matin rotoni iya mani nama setting pura mani dibagi teloe. Jadi saya tidak bisa tanggung jawab narik kumatin ruki narik gaga tawata itelo. Yang ketiga, angka tujuk ka mamaulu di najuk ka mamaulu tapi juk kami malulu. Tapi dito gagag ko koto mi rumabilan. Siare na asojok ka mamaulu pa Ustaz di pananunno
Pak Ustaz pula di mimbarae ang kami mani lupa nala de cetannya tu telona Pak Ustaz nagateng. Iya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Jadi ya melo matindro silahkan matindro. Nasaba iya tu matindro lolongat tu apalang. Makanya narampir dalam nasid di riwayat maka dan areko de cemua pada riak katai. Pada dari lalan na ya asoy kita memperingati maulid na nabita dengan tujuan meluki rampe-rampe meluki mengerangi sejarah na Nabi sallallahu alaihi wasallam ia nari tu aso aja jingenna. Maka dari rilalan nasid di riwayat nareko de cemua pada riak katai pada yasoy mamauliki engkana tu malaikat nau tusuk pungala ta'ala siari ari tutu dari dalam na yasoy pada tudam maring kalinga dan kan na catak manengi pung malaikat sinin na to angke hadere. Alhamdulillah angke hadere patacama angke hadere pakapulse angke hadere padan ramil. Ada yang hadir dari MUI, ada juga tokoh-tokoh agama, ada dari ada juga dari kepala dari KUA Kecamatan Amali. Ya, nah tepumanan. Bahkan semua yang hadir pada hari ini tepumanan senang. Agana semalaikat puaku pung Allah Taala boleh kak kormam mauli weng kalingai asenna tori pojita Nabi sallallahu alaihi wasallam tuli irampe nan niya yarawat tu mega tau masalawa maka dei pung Allah Taala makukuina sa malaikat sabika sininna nasa to angke ko tuat dan pengemana sininna dosa-dosana. Alhamdulillah iga kira-kira taunik na marannu narikun at dampenga dosa ta pung Allah Taala. Dan karena angka si malaikat mangolo ri pung Allah Taala aku pung Allah Taala waktu kuna sedin rehadir mamauli rilalenna yaro asoe ternyata engka si di syariat na setawi tama pasilolongan ko masiji di na wisang ni makada agaro na pasilolongan ibu magide ka marukan na ibu maka dari malaikat maka dari pengalata maka dari malaikat aku pengalata lawat tuku na sa din radyo ka mamauli sari ari na sa wit ato di masjid mapasilulungan maka dari pengalata la namun ito iya tutaw ang kay sibuk mapasilulungan ko masjid wat dan pengemban todo sana. Itu luar biasa. Yang kedua angka si malaikat mangolo ri pengalata agana sa malaikat aku pengalatala waktu kuna sejuk ka mamauli ko masiji di amali engkana sa wita tawri suduk na masiji cakadukadu sisenna utang ngai bebe erona matinroy makli namuni saya tuto matinroy wadam pengemban todo sana. Makanya narik ko itepu asenna nabi tapuasi kesinna Assalamu kilauri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cicaki masalah wa lori Nabi ta nasalawati ki pungalatala wi ke-10. Wadde jaji masampaja ki natolak pungalatala. Wadde jaji mapuasa ki natolak pungalatala. Wadde jaji ipasusa kata natolak pungalatala. Tapi siapapun yang bersalawat kepada Rasulullah, salawatnya itu akan diterima langsung oleh Allah. Binenge ang katong mabo na masalawai namun iya tutong mabo itarima to salawat na. Begitu luar biasanya yasan ng salawa. Allahumma salli ala Sayyidina rilalan na ya aso jumae ang katusit di waktu masarulabbi ki masalawat lori nabita
Satu kali, hanya satu kali dalam satu minggu, kotomi bawang asona juma. Tegi munro watuna pa ustaz, narik ko cinampa pura ki masampajan asara, ajak lalu tasalay onro sampajanetta, sebelum tabanca yewe salawai. Maka de nabi tani gini gitu banca yewe salawai, weka arwa pulona rilalenna as-sujumae, narik ko pura masampajan asara, ya dampengan ngisinin na dosa-dosa nari pungalatala selama arwa pulona tahun. Kenapa 80 tahun nasaba nabi tak napasi ukuru umur tak ini rupa tahu. Umur kita manusia kebanyakan di situ. Sitina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Narik ko engka paling narapi arwa pulona tahun, alhamdulillah. Syukur maraja kiri pungalatala. Nasaba narik ko naliwangi 60 na tahun umurota. Umurona nabi tasyaga na mate 63 tahun. Jadi narik ko naliwangi 60 na talutang umurota bonus manitu yaitu naliki pungalatala. Makanya bapak-bapak yang punya pekerjaan pegawai narik ko narapi ni umurota 60 na tahun mesti dipensiunkan. Betul tidak? Mesti dipensiunkan. Majak nami ko maka di pemerintah istirahat no nasaba di na mumit mati. Betul na ada narik ko naliwan ni 60 na tahun umur tak sadar-sadar ni cede. Pamegay ni langkah-langkah kita ke masjid. Aja na tu lima pangewang, aja na tu bola ronda manruang. Apa ang kami mato tahu si tampe ni masjid asawan ni nang kalinga bako masjid de gaga cina-cina na juga mak berejamat di masjid. Betul. Betul. Tanda toy di nak kena. Ya, degagat koy. Mati nulu mana lo ke masjid koy. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan bukan hanya hari ini kita ramai di masjid, tetapi insya Allah cinampe matu ko mangaribi mapak ko tu matu igana tunjuk ke masjid. Mako mero? Hah? Ya. Sinin na to malabikin kahari. Apa miga to nga kampung? Bangi kolore Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sirun tuto ni Pak Ban na lato-lato. Setiap makan Allahu Akbar hapada tolong misi bangi ko loro dek gaga tahu, bangi ko asrat dek gaga tahu, bangi ko mangaribi dek gaga tahu, bangi ko isa dek gaga tahu. Aja na dibilang ko subuh, sedangkan mangaribi loro dek gaga, lebih-lebih pi ko subuh. Ya, season na bangi Pak Imam, Pak Imam. Bangi Pak Imam di waktu tete 10 ile. Sinin na pakampungin no mana masjid. Aga na podangi Pak Imam, maka di pakampungin barak jangan ni Pak Imam. Manang katete 10 na bang. Maka di Pak Imam igang ngari jangan iya atau idi. Banga ko lor de ko gaga. Banga ko subuh de ko gaga, banga ko isa de to ko gaga. Sekalinya banga tete 10 lo kemana ko masjid elok memang ko masapajang aga. Tete 10. Dan itu ini kena. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi narik kota puji Nabi ta banyak-banyak langkah ke masjid. Engka kampung elok matoi kesimak berjamak di masjid tapi tidak bisa magi ibongi masjidna. Tita negara sila surat tadi Palestina. Ustaz, de ujuk ke masam pajang. Apa angka mak kada narik ko iya tu makun raya de to na para lumak berjamaah di masjid ya. Iya tu makun raya riolo memang waktu na nabita de memang to di palalo lo ka masam pajak berjamaah ko masjid kenapa? Nasabak narik ko angka makun raya ke masam pajak berjamaah di masjid biasa nih dirampok, biasa yuno, bahkan biasa diperkosa. Akhirnya waktu itu dilarang ke masjid. Tapi narik pun nenek juga ke masjid igang ngari loh tika kira.
Atin ulu kilo masjid dito ka gamelo tikaki mabura bawas si jamatay. Betul. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah dari kudita masjid tabwa masya Allah. Tungan ni makar dito na malumpo tapi suasananya sangat luar biasa. Betul. Aga na kira-kira arasa dito juga masjid. Engka to kasih melok matuma berjamaah di masjid tapi di panatipu masjid na. Ini tipu ni masjid ta ada kipasnya magalut tehili na. Lisa ki masjid ta. Makanya apa yang sudah kita berikan hari ini termasuk mabangun masjid kaya beriangi saysa warang parat tariagamana pung Allah Ta'ala yakin dan percaya mega pinasilinga ki pung Allah Ta'ala. Makanya ang kabiasa masjid yaro masjid ini panatipu agan yaro ketua pengurus masjid na sampaikan dia set na mimbarai makukui masjid tak kurangi semin na si ratusa. Siapa tahu engkau di antara sila suratku melo masumbas semeng silakan angkat tangannya. Jadi begitu pengurus masjid menyampaikan angkana gora makada iya 50 sa. Macui mana ni sisa makada iya 20 sa, iya 10 sa, iya 30 sa dan kana 100 sa iya perluang mesemek ko masjid magi na 130 takumpul di masjid. Alhamdulillah. Nari kumapakumana ro masyarakat insyaallah aman dan sejahtera. Tetapi setelah pura ni pengumuman makutani ketua pengurus masjid maka dan nariko tanga-tanga iden yaro makka jaringna ecek di bawah nasen di urupai yaro nasa makka jari pamulan na igang hari yaro angkana mati makka yaro den makka jarina makka dari 50 sa itu jangan wah napanrasan itu to jangan ni seandainya di gaga to jangan makka jarina makka dari 50 sa di gaga macuy di mulrina berarti mak barakat to jangan ngiros manangka angka to jangan lepa majuma sinin na to malabikin niya salasurang malabiki sidang jamaah maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya angka ditiwi mali rilalan na iya soipuang naliki palit panitiay alhamdulillah dek gaga tawata alhamdulillah matu pinalita. Iya Roma lewi puang anu capu mua itiwi lisu di bolata yandre sokok na yandre italo na belum tentu capu betul. Tetapi nariko jo kaki mamauli ko di masjid insyaallah ilolongan itu adam penna pung Allah Ta'ala. Nariko ilolongan ni adam penna pung Allah Ta'ala manasan yaitu makada dega galing balasan na pung Allah Ta'ala sangadin na surga pamasina pung Allah Ta'ala. Melo kita masuk surga. Ibu, mau masuk surga tidak? Mau sekarang? Aja sana Pak Ustaz. Apa dia Pak ukur malak kai? Narik ko ilolongan ni Adam pernah pungala Ta'ala. Manasani makada balasannya adalah surga. Yarodin remale anu capu mua angka naleki panita alhamdulillah narikode parik gagatan nametto yaro yakatai betul. Jadi makutana kak makukui tiga kira-kira tapuji male atau adam penepung Allah Ta'ala dena wadding idoduana musti satu aku tapile adam penepung Allah Ta'ala berarti dena leki panita cinampak male narik ko ipili male berarti di ilolongan yang ada penapung Allah Ta'ala. Hah? Oh pura memang dia bagi haki. Iya nasa di musaleni. Pak pura balik bagaimana nih? Dia tahu apa Ustaz kita. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Ibu.
nasabak nariko ammauli kengi musti ampe-ampe akhlakna nabi tamelu irampe. Jadi aja tabak biasa alita nariko ibagi ngaki mali masa-masa mamana si tetong si lolo na irampe ampe malabina nabita ini si pamuli makunya betul apa angkat to masiji masya Allah pura ni yale cedi elok dua pura ni yale dua elok telu makanya pura yale cedi iro malina na taruh ko jamunrin na tangga na penjoka si maka jadi na ya dia kata waku maka di panitia pura ni dali puang sabarak ni apa gena soro dikasih iro nenek elok ke dimundin na tangga inalai elok nalanun na takong kata si malangi makanya ajak to mangua pak biasa mau tupil ya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelahiran Rasulullah satu-satunya manusia dek gaga pada ancajingan nasid dilino dek gaga tau ipancaji ripunga latala materu natulat keng iduwe liman nari tanah nainapa napacunga ulun nari langi pada toa engkai narampe rilalen na barasanje iya naritu ripasal 5 maka dari rilalen na barasanje Abdillahumma qabrahul karim bi'arfin syazim min salatin wa taslim bang wallahu kubur malabina Nabi sallallahu alaihi wasallam nasabak bau-bawang ia mumpu ipu dari pamasetan dan niya papasalamat tapuang Allahumma salli wa sallim wa barik alaih puang assalawaki andanya apa salamaki masari pangulukam Muhammad wa barasa sallallahu alaihi wasallam wadi'i yadayhi 'ala al-ardi rafi'an ra'sahu ila as-sama'il 'aliyah agana rijajan Nabi sallallahu alaihi wasallam rigau angkana matulak kengidua di mana ritanai nainap panapacunga ulun na rilangi sebagai tanda melu napitangnya atan ringan na naniya pangulungan na alhamdulillah jadi nariko melu kipahang sejarah na nabita engkaman ngirilalan na barasanji jadi maulid itu puang bukan hanya satu kali kita melakukan dalam 1 tahun tetapi upanna lece bola kita tomak barasanji itu maulid upanna meliki oto na tomak barasanji itu maulid artinya apa ketika kita melakukan barasanji upasangi ajak to sinasibuk kimat cerita ibu apa mega to na ia mematu nama sumanga mak bicara mak cerita nariko matangani mak barasanji makanya ia barasanji si kesin na nariko mak barasanji ki tabaca tui betuang ugina sarikuam mengita pahangi sejarah na Nabi sallallahu alaihi wasallam mapamula dari jajanna letu malumpu Nabi bahkan sampai Rasulullah meninggal jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian selanjutnya karena kita berbicara tentang kelahiran mega tahu napahangi sejarah na Nabi tawatuna ipancaji tetapi belum tentu maka singi batina jadi yang anak ibu oh ibu madodo ni sedih itu panalobe oh ibu peko gato si bati tak jadi yang anak apa jangan sampai tapahan ni sejarah na nabita watun na ipancaji di pungratala nasaba iyaro nabita situngetungan na pamulang ngiri hakiki dan nia pacapuran ngiri kasarai makanya ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala maka dari pungalatala pamila ni siga matamu Adam na pamila matan na pangulutan Nabi Adam na inapa na pacunga ulun na rilangi ri aras na itek korot taruki la ilaha illallah Muhammadur
Maka di pangulutan Nabi Adam, ku Allah Ta'ala ternyata engkau balik tori pancaji pamulan daripada iya. Agana seng Allah Ta'ala engka asenna iya naritu Muhammad. Para lu tapahan, iya ro Nabi tak ternyam itu cek di asenna. Mega asem malindruna Nabi tapuang. Termasuk yang sering kita baca di setiap hari Jumat, biasa kita baca surah Yasin. Yasin, lalu kemudian sering kita baca surah Toha. Meloka makutana siapa itu Yasin, siapa itu Toha. Narik kori baca Yasin, lolo betuang aga betuangan na Yasin. Pung Allah Ta'ala mi masarom misangi. Ibaca Toha betuan na pung Allah Ta'ala mi masarom misangi. Ternyata Toha dan Yasin asam malinrunna Nabi sallallahu alaihi. Ya, ada yang tahu salawatnya itu? Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Toha Rasulillah. Ala Yasin Habibillah. Toha dan Yasin itu asam malindunna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian maka dari pangulutan Nabi Adam waku pung Allah Ta'ala meluk lada kami terupama lebih na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Piko ke cara na ulle mi terupama lebih na Nabi ta agana sepung Allah Ta'ala tatanga inaseng induk na jarita dua-duanya. Lalu kemudian baca salawat na Nabi Adam lori Nabi ta agar salawat na Nabi Adam lori Nabi ta marhaban bihabibi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Purana na baca yero salawat na Nabi Adam lori Nabi ta marhaban bihabibi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Lain apa pangulutan Nabi Adam na sepungi kanukunna Purana na sepung naitani rupa malabi na Nabi ta sallallahu alaihi wasallam rikanukunna Nabi Adam. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Maka di situ ngetungan na idi rufatawe tomato malabikeng narik kode to melo magati uta melo kitu lima cakap pakitata usahakan narik ko bangi pak bangi na baca ni makan ni pak bangi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah apari ni gati bacai marhaban bihabibi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Na inapata sepung ikan ukutta isapuro iri kalau pak matata insyaallah de to magati uta ko makita muki. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya tungka waktu padi bangi koloro tawe, bangi ko asrai, bangi ko mangaribi dan seterusnya. Usahakan. Ulangi coba Ibu. Ibu. Marhaban bihabibi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sa cilaleta. Marhaban bihabibi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz meresala ada seding iya pala. Narik ku meresa ya pala cukup bacakan selawat. Begitu nabaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pak bangi at-taruni Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan barakatna salawat insyaallah tu dimacaka pak kitaku. Tapahan Ibu? Elok pakip maturi macakap pakitata selalu berwudu. Bisa mungkin majin nih. Hah? Wasade. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. De namaita ro ipancaji neneta Hawa. Maka disini pangulutan Nabi Adam ibu aku pun Allah taala angkat tak rumah kunrai waddi ganasang upuine maka dia pun Allah Ta'ala silakan waddi nasang upuine silakka puine ni tapi dengan catatan harus pamuaja sumpana. Jadi kuni rupa mula-mulang maka cuy pula Nabi pangulutan Nabi Adam upanna sidie urwane narik komelo na letu ke matkun raye iya pa na asa kawingan na narik kopura na wajah sumpana. Betul? Aga kira-kira sumpana pangulutan Nabi Adam lori Hawa.
Maka dari pun Allah Ta'ala cukup bacakan salawat 100 kali, ia tunasa sumpah muluk kerineta Hawa. Jadi sumpah na pangulutan Nabi Adam, ia narito salawat. Ako yero melok dipakai maku kue di nagagabuti. Ya. Sinin na tumato malabiki na niya sa surah malabiki silang jamaah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu tanggal siaga na jaji Nabi ta. Tanggal 12 Rabiul Awal. As-sona aga. Hari Senin, tahun naga. Pada saat itu dinamakan zaman apa? Boleh kak sunni macarama di jalan tapuasan. Maka kak Iro Nabi tak lahir di zaman apa? Maka dia zaman dahulu. Manangka. Iya cowok ni zaman dahulu. Tapi Iro waktu riasa ni zaman jahiliyah. Magi na zaman jahiliyah nasaba Iro waktu ewe emmet buroti na inapa na sumpay buwana riasa ni zaman jahiliyah. Iro waktu ewe nariko angka makunray matampu di botori. Peko carana na botori maka diaga anak na Iro urwane atau makunray di na tajam memana tapi nasasi babuana. Itu zaman jahiliyah. Iro waktu zaman jahiliyah nariko angka jaji na makunray anak na mataru yono tutuo. Tapi mako ko tak balik ni. Ternyata si makunray yono tutuo tapi urane. Ternyata si makunray ilemak tutuo tapi agay. Pada zaman jahiliyah nariko angka makunray melok boting. Patatong bendera celak yolo bolana. Mendaftar mana ni tahu yolo melok boting makunray. Ada beberapa ratusan orang yang mendaftar akan tetapi hanya 12 orang yang diterima. 10 2 tahu diterima. Itu pada zaman jahiliyah. Maka ni yolo 10 2 tahu bergilir lusiran yolo makunray melok boting. Malam ini ikut lo kasih bawa matindro yero makunray. Malam kedua yesi roce di loka lusereng yero makunray. Narapi 10 2 bergiliran. Peko gani pale pa ustaz iga nakawingi. Carana matu yero igot cangi pada narik kuarisangi. Nigi di antara 12 orang itu yang ada namanya tadi. Nigi kita denda asenna yero puine. Itu zaman jahiliyah. Dek nalaku makuk kue. Akan tetapi karena adanya Rasulullah sehingga Nabi tak naak kaidah rajak nama kunraye. Alhamdulillah. Yang terakhir, jangan sampai pelak ni sejarahna Nabi tak persoalan aja jingenna ternyata salah ibati tak jajian anak. Ini yang penting. Ibu, tentunya kita punya cita-cita bagaimana supaya anak tak mencaji anak masabara, anak maturu rito matuanna. Anak yang soleh dan soleha, betul. Makanya ibu narik komelo ki pancaji anak tak masabara engkarilalena akurangi. Iaro dibacai mapamula mangiden na bineta letuk mamimanakna selalu kita baca itu. Ada di dalam Al-Qur'an narik komelo ki pasabara anak tamatu ibaca di lalena akurangi. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Makukwewe idi na utamana kalolo di ipa na pura boting. Apa megatoto nariko pura ni boting mangida benena sembaratu kasi najama benena. Ang kataw mangida majak ne molakena. Ang kataw makunray mangideng iyaman ni napaja talalua ilokto man ni memana. Betul. Ang kato makunray nariko madapi lakena majane mo lakena. Ang kato makunray mangideng iya pa namanya man nay talakena nariko mendre ichokpo dalam mari. Tapi dito kager langka. Nariko dito maelo mangida beneta po ang kami mato carana. Peko ki carana pa ustaz, wadi matu nariko liso ki mamauli di praktek ini.
ketika berhubungan antara laki-laki dengan perempuan, ye nariko siruntu ni waina urwane nania waina makunraye ekoni romonro pamula-mulaki marilodori pong Allah Ta'ala ajak to melodori pong Allah Ta'ala riwat tu masusata tapi lodoki ri pong Allah Ta'ala riwat tu manyametta agi telau meloki pancaji polisi anata kurmonro onro na marilau meloki mancaji cama benet anata koki romonro marilau meloki pancaji anggota dewan anata koki romonro melau eloki pancaji anata mancaji anak tosugi insyaallah koki romonro melau. Kemudian yang kedua nareko misalnya elo ni muraiwi supaya dia na mangida beneta baca ni padonganna ada padonganna ibu ibu acueki boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima mari mencawa doa makan yero. Salah itu boleh. Ulangi pemang acueki di. Bismillahirrahmanirrahim. Inni u'iduha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Yan harus baca. Ulangi pemeng. Inni u'iduha bika. Jani ini mah apa ini melok dibacangan urane. Tak balik ini melok dibacangan. Urane aceki. Inni u'iduha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Jajian aro tabaca puang Quran tabaca yero tabaca ni sarawa ewe kapitu ini akan ngi itaroi babuana beneta yello do pung Allah Ta'ala mudah-mudahan barakat na yewe padongan ni insyaallah di nama romo beneku mapandi babuah itaronga si cigarokna supaya di nama romo talaluak itaronga si capak lilana supaya di nakacina-cina atau magello nafsu makanna kemudian itaroi paremauna supaya magello ne maulakena itarotoy capak gambakna supaya di na taden na tacid-cid di gambakna apa angkatu ita tau mangideng caputo ngegembak na gangkan na botak biasa begitu ibu janji si anak ta janji wi anak ta usahakan pamula-mulang iparing-karingai wido cilinna iana itu Allahu Akbar yariga ibangi supaya matu yaro anak ta narik kumalupoy wading maturu ri agama na pong Allah Ta'ala mitaw ri pong Allah Ta'ala na sabak magi pamula-mulang ning kalinga iana itu Allahu Akbar. Yang kedua narik kumelo memana beneta ajak lalu idi laken na tumabila usahakan idi lalu bangi idi bangi wi anak taribet tu mula jajinna ajak na tolenge magi sarikwam mangimatu yaro anake wading maturu ri adan na tumatuanna. Itulah manfaatnya. Ustaz, iya biasa tenai ya bangi do cilina aku makaraka magai, dewi sengi dewa pala bangi. Tapi saya rasa dapat menemukan Ustaz di. Alhamdulillah. Kemudian narapi si matu pitu ngeso melo ni di akikah puang. Tapi sebelum kita akikah usahakan kasih dulu nama yang baik. Nah urane anata alingnya asap pamulai na sabak Muhammad. Nah sama kalian nabita nigi nariko punewi anak na asen na Muhammad pamulanna rilalan na yaitu bolana insyaallah di iwiringnya akasiasingan barakan na asen na Muhammad. Alhamdulillah Pak Ustaz pamula bapak na letu anak na Muhammad maneng telu anak na Pak Ustaz urane maneng. Alhamdulillah mapamula anak pertama letu anak ketiga Muhammad maneng asal pamulanna magana pala ya Ustaz telu anakku makunre maneng aku makunre anak telu anak ta makunre maneng abu sih pagana apa aja tabosang
Ustaz, ganna ni apa? Makun mana mo pa? Tambah isi. Ustaz. Ganna ni 5 makun remanang. Tambah isi. Ya Tommy tu dia nawat ditambah, narik ko emak na milo ditambah. Betul. Napu jago napak kapulse tatat mito ko benena. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi narik ko narapi ni matu puran ni yaring aseng anak ta, narapi ni wattuna di akikah. Usahakan yang pertama-tama kita harus pahami pekoge carata, pekoge bateta mita asso. Ibu, pekoge bateta mita asso. Pak Mega tu tahu salah mita asso. Misalnya ya asso juma, jaji wiri asso na jumari elee, mapamula tate enang elee leto tate sa proses dilewa sebelum jam 12, maka carata menghitung harus ki mapamula asso juma. Tapi narik ko jaji wi anak tate 12, tate sidi tangga sore asso na juma, maka carata menghitung harus ki mapamula ri asso na 1, nasabak naliwa di tate 12. Ang kato biasa maka da ustaz di paupakulawi anakku masumi ni maka kak magai yaro na sang anakku ustaz urwane na ku angka biasa puro yang kalinga maka nareko urane na sabak urane malimpa harus padua bembe nareko makundai na sabak majujung ci di babembe. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lanjut ni Pak cerita ni di. Ya. Latut teh kan ni. Ya. Urane anata cedi bembe bawa yulle meli silahkan akikah. Makunre anata cedi bawa yulle meli bembe silahkan akikah. Dito paksaan. Yang penting dengan catatan yaitu bembe etalib umurnya minimal 1 tahun. Sapi minimal 2 tahun. Angka to dia asap tanai ka ustaz, angka na sang anakku, iyaro anakku materi wattu maluluna. Di pada sempak wakika na mate peko gani kira-kira yero wadi mo gadi akika yare ganade. Jadi perlu tapahang yang namanya akika itu ada 3 macam. Wadi akika aleta, wadi to akika anakta, wadi to akika tomateta. Kapan di akika tomateta? Pada saat itampungi. Makanya yaitu tampungnya si tunget-tunget na akika. Tapi yang namanya akika itu pun 2 macam. Tampungannya 2 macam. Terkadang jadi sunnah, terkadang jadi wajib. Narik kulit panapura di akikah aleta, maka pada saat nanti kita meninggal itulah akikata. Tapi narik kupura ni di akikah naluru mateki pada saat matampung di na termasuk akikah tetapi mencaji papanre. Mencaji pas sedekah. Apa yang kita sudah sembeli, gere ki sapi, gere ki bembe dengan niat melu ki pandre tau egai. Sedekah yang paling afdal adalah memberikan makanan kepada orang banyak. Itu pahalanya yang luar biasa. Ibu, angka biasa tahu nasan ni pura na akika alina padahal di pa magi waktu na biasa riolo tomatuan na akikay anak na gere si di sapi tapi pitu asat tonangi. Asan na nenena si bawa lato na asan na tomatuan na waliwali, asan na kakana, asan na andri na, ang kato si lolo na jaji na patwito pa akika. Mohon maaf, narikumakuro bateta, ulangi pemeng na sabak yang namanya akika harus dipatungkekan olok-olok. Tapahan ibu, pada saat mak barasanji ki matu, meron ni itepe gembe na anak ta. Iyaro dam ma biasa ita pugaw ini, itepe gembe na anak ta na inap patatarok kur di kadukwe. Itaruh gemmet na koro calabuk na kalukuloloy. Betul. Padahal sebenarnya itu tidak boleh. Malaki kaluku na inapa itaroy lojan yawana. Iyaro lojan ni usahakan aja na lojan malebue. Tapi pakai ki lojan malampe supaya wedding itu na matu kaca 2. Iyaro kaca ewe cedi ataro sindru cedi ataro goncing. Begitu ditepe gemmek na, iyaro gemmek itataruh koro kacai ataro goncinge. Matepe kedua itepe si itaruh koro di kacai ataro goncinge dan seterusnya. Angkasi makutana ustaz agak tuh si gunana iyaro sinru rilalen na kaca cedie. Iyaro sinru cedie angker kacai wet tujuan na matu narik kopura ni pada matepe tau mabarasan jewe ma yala ni sinru na inapa yala uwena.
Yalawe na kalukwewe ipamimirengi anak iyero melu pura dia kika. Ipamimirengi aga bahasa anak kue. Ipinungi. Ipamimirengi anak tak pura di akika. Tujuannya apa? Itu namanya senuk-senuangan. Ya. Itu namanya senuk-senuangan. Riasanya senuk-senuangan ia nari tu pat doangan nasabak pangkau keng. Ia lo doangan ri pungalata la sari kuamengi barakat na yaro kalukwewe yaro matu anak ta weddingi makke guna weddingi anak mat mancaya anak matula falallo anak makke guna pada toha akke gunana kalukwewe yaro kalukwewe mapamula mapamula urena letu capak na makke guna maneng makanya pakai ki kaluku ya tu nabi tak tanya kaluku na pakai aga pale ya nari tu karoma yaro karomewe narekoan ka anak melo di akika musti na tiwi ko bola anak nabita na kodani makada wakika anakku mala ni karoma nabita na ucawacay na inapa na pandrengan ni yaro anak melo di akika ibu tapahan ini jadi insyaallah mudah-mudahan ada puda pungat tari lalan na yasoy senantiasa insyaallah lolonga ki baraka baik adam penuh Allah Ta'ala andreng itu papai mang mudah-mudahan insyaallah napalan periaki umurut tapung Allah Ta'ala napak barakakan sininna agar upur ya sidekan untuk agama Allah Ta'ala mudah-mudahan selain kita ipahangi sejarah nabita insyaallah angkatuki patuiwi sunnah-sunnah malabi nabita sallallahu alaihi wasallam lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum saya tutup, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya insyaallah peringatan Maulid yang kita laksanakan pada hari ini senantiasa mendapatkan berkah dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يسر ولا تعسر ولا تمن بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.